yase-United Nations. Isehhovisi yase-United Nations sizile njengomthwakazi. Sizoxola sibonisa ukungasuthiseki kwethu lokukhathazeka kwethu sisemazweni. Akusesifiso sethu sokuthi sihlale eSouth Africa, kodwa kuyiyokwakha-ke indawo zabobaba bethu. Umphimbo fana ucinge la uzakhuluma la. Hayi endaweni zonke e-Asia sithi sonke sesifuna ukubuyela ezweni labobaba bethu. Sesifuna ukubuyela kithi. Ukuze sibuyele kithi, yikuthi sizokhuluma e-United Nations ukuthi sihlukumezekile eZimbabwe.